Pozdrav šniteri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta radimo nešto kao try not to be satisfied ili ti ga zadovoljan u prijevodu, ne znam kako bi vam to preveo, ali uglavnom vidit ćete. Nemojte zaboraviti zaštitat like, idemo skupiti jedno 10.000 lajkova ako želite još ovoga gledati jer ima brutalnih videa. Idemo lagano prema tih 200.000 i naravno šniteri moji, dolje u opisu samog videa imat ćete link mog mrča, točnije shopa gdje možete kupiti majice. Uskoro i meni dolaze majice, znaš, ja sam naručio isto i meni stižu, kužiš. Tako da bit će u svakom videu moje majice. Uglavnom šniteri moji, nećemo puno duljiti. Ovo su pozivi za ekipu koja me zapratila na Instagram. Ako i vi želite poziv zapratiti na Instagram, idemo tamo izgrmiti do jedno 30.000 followera. A mi nećemo sad duljiti, vrijeme da krenemo u video. Uglavnom imat ću 5 života i ukoliko budemo tih 5 života izgubio, nešto će se desiti na kraju videa, vidit ćete. Ali uglavnom šniteri moji, ovakvi videi su mi najdraži na ovom YouTubeu. Ovo, i pišite dolje, znači da gubim život i to znači da nešto će se desiti. Ne laži, šta je ovo bilo? Evo ga. Evo, preša, dobro. Okej. Je li ovo gold ili šta je to? Ne znam šta je to. Ali brutalno izgleda, ovo baš lijepo gleda. Znači, ovakvi videi su vam ono da ih morate gledati cijelo vrijeme. Znači, toliko su dobri. What? Kako dobro. Aj dobro, ajde, dobro. Gubim jedan život, no dobro, ajde, no, jedan život. Ali gledajte ovo, kako dobro. Znači dođe mi da ja sad malo pojedem malo mafina, znaš, to su mafine izgleda ili šta? Kako dobro izgleda. Šta će lik sad tu napraviti? Pa tu će nešto izmiksat nam, nešto će nam izmiksat. Dobro, da idemo. A nešto će s prstom raditi. Ha? Nisam skužio. A ovo je na magnet, ovo je brutalna stvar. Ovo je brutalna stvar. Daj, ne laži. Kako dobro. Šta je to? Mašina koja, odvaja zeleno od zreloga. Kako dobro. Ali to vam sve, to sve je laserski odrađeno, znači to sve je laseri. Šta je ovo? Dobro. Ne laži. Čekaj, šta to stavlja? Ne kužim. Koliko slojeva. Šniteri moji, recite mi tko sve od vas ovo radi u dućanu kad puna kolica gurnete naprijed, ali tako ih gurnete da ih zaokrenete u desnu ili u lijevu stranu, nebitno da li ste ljevak ili dešnjak, i da se one zavrte i vrate se natrag na standardno mjesto i da idu svojim pravcem. Znači nešto brutalno. Pišite mi to dolje u komentare ko od vas to radi. Vidi ovu prase. Juj, tu su oni. Ovo obožavam radit i želim izgubiti jedan život i reći ću wow, zato što ovo je brutalna stvar, ovo volim ja radit kad kupim sladoled pa kad ja to isto grabim, tako znači brutalno, prelijepo. Obožavam takve videe gledat, obožavam. Znači koliko dobro, gledajte vi ovo. Dobro, šta sad on radi? Je crta nešto ili šta je to? Ne kužim. Ali brutalno izgleda, ovo brutalno izgleda ljudi moji. Koliko dobro. Ja ne mogu, ja ovakve videe ne mogu prestati gledati. Da, to je sa plastelinom, ne, nije plastelin, nego kako se zove to, nemam pojma. Gledajte višnje šta radi lik. Joj, ja bi to, pojeo bi mobitel. Koliko je dobro. Gle ovo salamu kak je odrezao, to nije salama, to je nešto drugo bilo. Dobro. Kak je dasku za surfanje ofarbo. Ju, koliko lijepo. Šniteri, za sve vas koji ne znate, inače po struci sam soboslikar, ličelac ili ti ga one koji farba zidove i to, ali ja to ne radim. Bavim se YouTubeom, znate. A fora je u tome. Najdraža stvar koja mi je bila je kad smo nešto radili dekorativnog posla, što znači da smo nešto crtali ili šta god, i onda vam uvijek traku kad postavljamo, kad štitimo, znači uvijek jedva čekam kad završi da skinem tu krep traku, zove se krep ko ne zna,
da skinem tu krep traku. Ne znam, ja uživam u tom, to mi je uvijek bio najdrži dio posla. Znači, za kraj uvijek da skinete traku, najjača stvar. Ne laži, i aj reci da će se vratiti sve u zajedno, neće. Dobro, okej. Ovo su listovi zlata. Ovo je na želatini vjerovatno, ili? Na vodi. Ne, na vodi. Aha, i tako će... Da, tako će, da, tako će... Ferrero Rocher radi, ne laži. Koliko dobro. Juj, ovaj sladoled nikad u životu nisam probao. Ima onaj u Meku, ali nikad ga nisam jeo. Nikad. A brutalan mi je. Nikad nisam ni imao želju, mislim želju. Jesam imao želju, ali nikad mi se nije dalo ići kupiti, razumijete, ali nije bitno. Ovo je brutalna stvar, ovo znam šta je. Ili ne znam. Dobro. Joj, ovo isto brutalno izgleda. Ovo isto brutalno izgleda, šnitri moji. Ovo brutalno izgleda. Joj, vidi ovo. Kako bi ja to je. Ja vam to ne mogu opisati koliko je to brutalno. Ok, ovdje se nešto ispod ovih kuglica nalazi. Znači, nešto se dolje nalazi 100%. Mora samo potrgati. Nešto gumeno, vjerovatno. Ok, izgubio se ja život, nemojte mi govorit. Dobro, imam još 2 života. Uspjet ću ja to. Dobro, da vidim crta po... Juj, na ogledalu crta kako lijepo. Šta je ovo, šnitri moji? Točkice neke radi. Ne kužim, šta je to? Pišite mi dolje u komentaru ako netko od vas zna šta je ovo. Ne razumijem šta je to. Ovo ja mislim preko... Da, ovo... Kako lijepo. Kako je ovo ljudi lijepo. A to ja mislim... To nije real. Joj. Joj, gledaj ovo. Koliko brutalna stvar. Inače ne jedem slatko pošto sam dugo već na dijeti. Ali ovakva jedna torta ja mislim da bi... Ne bi mogao odoliti. Još ako je to od jabuke, od nekog dobrog okusa. Juj. Šta je ovo? Ovo neka mašina crta. Da, neka mašina crta. Kako dobro, svaka čast. Kogod da se sjeti ovakvih brutalnih stvari. Ovo su, znači stvarno svaka čast svim ljudima koji ovo rade. Nemam riječi. Gledajte vi šta on radi. Gledajte koliko je to satisfied. Kad lik glinu. Da, to isto, to je najveća stvar. Svakom od vas dođe da bar malo isto to napravi šta radi ta osoba. Pišite mi dolje u komentarima da li je to istina. Znači mora biti istina, 100% je. Gledajte ovo. Znači, gledajte šta lik radi. Meni ovo izgleda ako sladale, ja bi došao, ja bi ovu cijelu zdjelu bi uzao, a i pojeo bi tu glinu. Ne mrete vi to radit, gle ovo. Torta. Znači, ne, ovo stvarno, ovo je već prekršilo svaku mjeru, znači na maks. Vidi, ne laži. Gledajte čokoladu i sad kad se stisne. Gledajte ovo, ja ne vjerujem. Doslovno mi ja sam trenutno lud, trenutno, ja bi najrađe ošao tamo i pojeo sve to. Gledaj ovo. Kako lijepo crta. Juj, što je precizan. Ili precizna, ne znamo, ali je brutalno što crta, gle. Nijednom nije fullo. Ili fullola. Brutalno, svaka čast. Dobro. A ovo je za tanjure. Ne laži. Ovo je inače šlag neki, vjerovatno neki tuđ, nemam pojma šta god. I onda taj šećer postaje smež. Znači koliko brutalno. Koliko brutalno ovo izgleda. To je vjerovatno, znate kakva je to torta? To je torta i to vjerovatno torta sa sirom. 100%. Ko se isto slaže, pišite dolje u komentari, znači sve vas tražim da mi pišete da vidim. I lajkajte video, nemojte me zezati. Zapratite Šnitera na Instagramu, ono. Vidi ovo. Ne laži, sad će mijenjati boje. Kak dobro. Brutalno. Uglavnom šniteri moji, ja se nadam da ste živjeli u ovom videu. Meni je ostalo 2 života. Ja sam pobjedio, ne znam za vas. Ali ja sam, preživio sam ovog puta. Sljedeći put vjerovatno neće, jer ovo je heartbreak. Ako budemo imali 15.000 lajkova izlazi automatski druga epizoda. Znači automatski
čim 15.000 lajkova ide druga epizoda. Nemojte zaboraviti, imate dolje u opisu samog videa prvi link mojih majica, tako da ako želite kupiti, slobodno kupite, pošaljite mi sliku na Instagramu, malo DM, tagirajte me, a ja ću vas malo repostati to da vidi da ima šnitera, znači da nas ima, da nagrmimo, a vi šniteri moji se vidimo u sljedećem videu, a do tada veliki pozdrav!